kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumati agpailingad itinagan arosan. Ket pagyamanak unay no mapili yung mat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Dagiti babae kano ket saanen a masapul nga agadal, ngamin asawaan danto matlaeng. Dayta tinaimula iti panunot ko akapanunutan wenno pammati ti inami. Banag a nagsaksakitan tinakam ko kenkwana. Imbaglangan ta pinagadal da kami ti amami isu nga ita ket ada natalged a trabaho mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nanang, tatang, si Mang Pweteng daman ng Rose Ann. Aya, ay kating kasapten idan na. Taidasar kun ti pangaldawan tayo anak ko. Mala, umaikan mila ni anak ko. Sabten tadamanang mo. Kasila nagadungamin ka dawid da. Wan nga ro, tatang. Tatang! Oh, ay na, ay. Huh, ang gabalak na nakaawid kayo lang anak ko. Wan nga ro, tatang. Agmano ak, tatang. Nagmanok tatang. Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos anak ko. Oh, Liam, Laika, agmano kayo ka ni Lolo yo. Wan, mami, lolo, agmano ak. Agmano ak mat, lolo. Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos apo. Ala, umunag kayon manang. Da kaming kini tatang timang tulong kini Manong Erickson amang yun nagkadagiti awit yo. Ay na, sige man nga ron ading ko, tani. Ay, nabanugak anak biyahe. Wow, nagdakkel gaya man tinagbaliwan to'y balay ah. Medyo nabayag nga mina na jak nagawid. Oh, Rosan, umunag kayo na anak ko. Nanang. Nanang, agmano. Kasyan na ka ti Diyos, Erickson anak ko. Agmano ak nanang. Nay, limukmug kan samot, Rosan. Sus, iti kinabayag ti taon na saan tayo nagkikita. Talaga ati lukmag ko pa'y laang mat tinapansin niyo, nanang. Ay kat kayat asawan dayta. Analaing nga agaywan ti manukang ko. Saan aya Erickson baro? Ay kat, siyempre mo na nanang. May payaklain kami ni Jay kusina ta asawa. Ay na, tinasayaan. Ayaban yun dagiti ubing tamangan tayon. Na isagana kundi makan, mapantayon ijay kusina. Atoy, umanay mat siguro dayto iti anak mo. Ay na, agyaman ak unay manang. Sigurado ang maragsakan ni Aisa iti daytoy. Ket, kumusta kayo mat dito ingay? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat. Imbag man tamaan anusam ni nanang. Ni nanang ko nang? Uwan, Apay, okay mat ni nanang nga. Ket no iso ti mga aywan kadag iti anak ko. imbag tadi ka masaksaktan kadagiti panagsa sa una a below the belt. Nairwama kon kini nanang, manang. Numaminsan, talaga asaan na amaliklikan dagdilaw. Katawa aklatan no ko. Ay, sana all, at idog ti pasensya na. Angam no siya klaang, amangan no binagaakon ni nanang. Iti tono ti panagsasaom. Madlaw asaan ka pailang anak ka move on kadagiti napasamak iti manang. Ay, uray niya pa'y siguro ti aramideg. Jak tupulos malipatan. Isend mo laangan iti email ko. Iti kasta, ma-check ko adagos. Okay, sige, agyaman na. Rosan, anak ko, agar musar ka pa'y Sige laang nanang, urayag pa'y amariing dagiti agamak. Nakabakasyon ka, ngam agtrab-trabaho kan samot latta. Idi pa'y lakalman anadlaw ko. Nakaad-ado mo ti kasarsaritam iti cellphone anak ko. Wen, jakmat mabalin abaybay anlatan dagiti staff ko ija opisina. Unay mo't agagat mo nanak ko. Ay kat syempre Amoyo ka di asyak
ti kaunaan a babae a nagbalin a vice president iti kumpanya a pagtrabahuak ita, nanang. Kasta aya. Wen, imbaglaangan ko nam, ta pinagadalda kami ni tatang ide. Kat nakalpasak iti upat tatawan a kurso. Iso anak kaalaak iti kastoy kapintas a trabaho. No saan ngay? Siguro no namati ak kada kayo ide, at babae kat saan arumbang nga agadal, kaputa agtagibalay metlaang no makiasawa. Nalabit, awanak ita iti kastoy nga estado ti panagbiag. Ha? Iso asang kaibagak kadagiti anak ko, nga agadal da na imbag. Ngamen, napatahag ti edukasyon iti biag ti maysa a tao, kang runaan dagiti babae. Ano? Aging ka ano ti kadayo dito Amangan no, abutan mi ti makabulan dito, Erwin. Imbag man, tapi nalubusan da kayo ti kumpanya, ti kasta kabayag ti bakasyon ni Manong. Wen, nabayag gamit nga awan bakasyon Ay, huwag nga raw. No, ubing pa dagiti anak yo, iti naudi nagawid kayo. Itadadak kayo dyan. Wentang, nagbit ti panawen. Makunak anagasat kami kaputa na pintas tinagbalin at trabaho mi kinerusan. Huwag nga raw baraw. Kapuday ta ni tatang Erickson. Ha? At to'y ti pulutan niyo. Wow, nagimasin bakit? Adobo ko naman. No saan aga po ka ni tatang? Saan tayo mat amaragpat dagito'y apalege? Saan ka di, Erwin? Ha? Wala man ha? Husto ka? Amom ka di Erickson. No anya laditan at trabaho ti sinirek ni tatang, tapno laeng mapaadal da kami. Ay kaya siyempre ngaming, obligasyon mo dagiti naganak apagadalang dagiti anak da. Apay ngarot ni nanang ngay. Saan da kami mat akayat apagadalang idi ni Melanie. Ngamin, babae kami kano. Idi laeng mo dahi anak ko. Kasta nga may ti pamati idi di ilayaw. Nga may, idi panawan may, talaga nagtagibalay lang dagiti babae. Ay, uray pay. Para kanyak, inulpitan da kami idi ni nanang. Ngamin, di na kayat makaadal kami. Anak, saan apod no dahi ta? Katulungak mo di inayaw, alang paadal ka na kayo. Aday ta kayo man ang tatang. Isakit yumanan ni nanang. Rosan, anak ko, pudno di ibagbagang. Uray ka sa nupay nga anos, kan sakripisyo ide, no di naksinupurtaran ni nanang niyo. Amangan, no saan kayo anakalpas anagadal? Nanang! Nanang! Apay aya, addaak dito'y kusina. Da kayo kadi tinangtad iti sinigang apasayan kanilay ka itay? Ha? Ay, kuha. Wen, apay ka di. Pakpakanat matdagiti anak ko. Apay aya amasapul amakibiyang kayo pay laeng. Rimuar kayo ngamin itay. Aldawon ko na, kat saan da pa'y anak armusar. Iso nga inikak ida iti kanenda. Jak mat ida bisbisin na na. Manakibiyang kayo matlauna yan. Rosan. Amuyo ka di nga allergy na tipasayan. Kitaan nyo, aggagatal man ang tibagbagi na. Ita, kabailan nyo nga rod nga agasan ti allergy na. Imbag kumamot no da na itugot ko nga agas na. Nagadayo pa'y mat nga rod ti parmasi dito eh. Ay, pasensya ka na, anak ko. Iyak mo Inding maminsan, saan kayo ngamin ang makibibiyang Hoy, gusto na itan Rosan. Tatang? Among maggayam nga da allergy ti anak mo. Rumbang na lang kuma. Akanayon kang agitugot iti agas na. Ginmaysa, 15 anyo sa nga anak mo. Abay, di na amo aya nga allergy na ti pasayan. Tapay akinan na pay laang tiintid ni Lola na. Isaksakit yung kadininanang, tatang? Saan ko nga isaksakit? Winuan nyaman di tarusan. Jaklaing kaya't ang mga ganti pa ng sungba-sungbat mo ikiinam. Kasla si kabot ang tinatae nga. Respektuam kumabit at tinaganak mo. Nagsinungbat kayo gayam kininanang idikalman, manang Rosan. Ay, amom
manang, palpaliiwan ka matkat. Ha? At dadagiti banag asaan matunay a big deal. Ngam no ni nanang ti makagapo, nagbiit a pumudot ti ulom. Apay, di mo pay laka di napakawan ni nanang? Di mo pay laka di malipatan day di pa ng pasarden na kadatang agada, gapo ta babae ta? Manang, nabayagan day jay. Kan may sa, kita mo, nagpintasan ti biyak mo. Apay adi mo pay lalipatan day ta abanag. Jak man ammo. Jak matlaang ammo no apay Melanie. Ang madipod idi madayon tiriknakken ko na. Jak ammo, no kasanok ka mapakawan ni nanang. Panunutom dagiti sakripisyo nga inaramid na para kadata. Pudno adandani di na takayat apag-iskwalaan. Ngam idinarik na adi na takabailan alapdan. Saan ka di nga awan matlaang naaramidan na? Adda ka di malagip mo as saan natangain sa ganaan iti pamigatan ta? Sakbay ama pantag eskwela? Wano di na panagluto iti merienda tunggal sumangpet ta iti malam? Di mo't isupay iti aglablaba kadag iti uniforme ta iti. Manang, di mo kuman kitaan, wano panunutin tinaminsan lang apanang lapid na idikan ka, amang ragpat iti arapaap mo. Di mo kumakitaan ti bidot ang naaramid na. Tilagipan kan panunutam, kat dagiti kinasaya at nakadata. Dagiti gundaway at tinulungan na ni tatang, tapno makaiskwela. Kan maragpat tayo no anyaman ti estado tayo iti biyag nga agkakabsat ita. Ay, nalpasan ti bakasyon tayo. Inton bigat, agsubli tayo ninja syudad. Amangan no, mapayag tumanan ti panagawid tayo. Nagbit at naglabas ti panawan. Bumakit ken lumakay matindanan ng kentata, Rosan. Awan ka diti planom amang urmos iti nagbatan nyo kininana. Sakbay nga agsubli tayo di syudad. Adda ayanas ken nga ornosan mi. Okay kami mata. Oray di mo ibaga. Amok nga da sakit tinakam di tapusom. Kapoy ti panang lapad na kada kayo itikin ni Melanie nga gada. Erickson. Rosan ba kay? Pakawanam ka din ni Nana. Kan pakawanam matan ti baging. Awan na sayat nga itdeng ti kastangar aramida. Manawanan, tapno irwar mo, wano iyibkas mo ti sakit tinakam di tapusom. Nabayagan na panawan nga da sakit tinakam amarikrik nakten kwa na. Iso kas lamas komportable akon amakarik na iti sakit, manipod iti puso, para ken kwa na. Rosan. Numapukaw da ito sakit tinakam. Panagriknak, agmalinak ka nakapsot. Sigurado alumok ng tumat ng tipusok para ken kwa na. Ba nag-ahusto lang san ka di? Bakit? Iso ti inam. Kat imbilang kumaten kasputput no nga inak. Iso ti nagkapwa. Iso ti nangirwargan ka. Awan kay ti dayti alubong no awan ni nanang. Di mo ka di kabailan atil mo ng ti pride mo para ken kwa na. Adday ta, naimpake kung dagiti iyawid yo. Ibalkutan kayo kumapay kat iti daing. Mabalin ka di dagito para kadagiti anak mo. Ay, kukwa. Uwan na nang. Mabalin kanyada. Sige, tabalkutan nga rutan dagito. Ay, anyapay ka di amakmakan dagiti maipare. Wano saan amabalin ka dagiti apo ko, Krusan. Planok to nga minti agpaw ikit. Ay, saan kayo ka din nga agtaktakpay? Di kay agdanag. Tinawan kami ton nga agawid dito eh. Puno ka din ay ta anak ko. Wan nanang. Aywan gayam. Adtoy, para kada kayo. Ne, anya nga itay toy. No kasta,
At damat pa sa lubong ko. Ay, kunakit din no nalipatan nyo. Idi ngamin simmangpet kayo. Ni tatang yo, ni Melanie, ni Erwin laeng tinikam. Iso ati amok kat nalipatam laeng ti para kanya kanak ko. Nanang, Wow! Duster! Ay nagpipintas mo dagitoy anak ko. apay ngay, jakbatan malakdan ti agluha. Apag husto, daan nga binan dagiti duster ko. Pasensya kayo, nanang. Day talaang ngamin tinagatang kwa para kada kayo. Kano talaga mo't aday ti kasapula. Uray sagpaminsan ka nga agawin. Talaga adi mo pa ilaang nalipatan adaster ti paborito kanak ko. Nanang, Ape nga agsangit ka ngayon ako. ay, kwa nanang. Awan, maladingitan aklang. Ngamin, agsubli kami ni Jay Syudad. Mabayag tumanan na sanda kayo ang makita. Ala, di ka ba tanagan anak ko? Nuaddan to tiyo ayami kinitatang iyo. Di da kamin to tiyo may mang pasyar ka da kayo iti syudad. Nanang, Ay katuston Di ka nagsangit. Ay malagip ko laka nga rod iti ubing kapay. No saan ka nga itugot iti papanak. Kasta unay asangit mo. Aglag-tulag-to ka nga agririaw ka po iti sangit mo. Ay, kasla ka ano lada iti. Ita, adamatan anak mo. nanang. Ay na, agyaman at talaga kadagito'y adaster anak ko. Nagpipintas. Adan baro nga usarag iti inaldaw. Ammom Miss F, kaslaak na bunutan iti siit manipod iti barukong ko iti daydi nga aldaw. Insang sangit ko nga rod sakto nagkarkararag. Lin mag-antiriknak ket kastaunay a panagyaman ko iti Diyos, ngamin napakawan ko ni nanang sakbay amaladaw ti amin. Ita, nukas jay asaan kami a makaawid iti mabayag, isuda kanitatang ti umay dito'y syudad. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang iornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rose Ann. Ken ka pagayam, Rose Ann. Kunada anarigat ti mamakawan, ngem panagkunak ket ad-adda anarigrigat ti agbiag nga adda sakit tinakam amarikriknam iti padam a tao. Nang runa numaysa kadagiti ipatpatag mo iti biag. Ti unget wenno sakit tinakam nga imimpenan tayo ket kayarigan na ti sabidong a makapatay. Isu aditay nga rutrumbang nga ilemmeng wenno ikutan iti mabayag kadagiti puso tayo. Ngamin, amangan no isunto ti pagbabawyan tayo iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Rose, ket pagyamanak unay, ting ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Innam atawan mi metden nga agayan ayat ka ni Jerome. Nang rugi ti ayan ayat mi, idaadda kami pailang iti first year college iti maysa a university dito'y lugar mi. Gapu ta nabayag kami metten nga agayan ayat, ninamnamak nga ison ti lalaki ang makadennak aging gatong palbiag, banag a nagbitutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay.
To'y ti kwartam, ray sa anak ko. Sa nga 10,000 amin day ta. Ha? Ni, sobra daytoy tatang. Ay na, kunak man magbayad ka iti tuition fee makunam. Uray agbayad sobra lang tatang. Ay intend nga minyan ti Maluisa ti swildok iti makabulan. Isu nga dami na wadwad na maited ko itaken ka. No da mabati din inutom nga allowance mau. Agyaman ak unay tatang. Tawanan yaman na anak ko. Basta igaid mo ti agad ala. Wen tatang, ikarik day ta. Kat sapay la kumatagan anad kayo mat iti inaldaw apa nagmanmaneho yo iti truck. Diyak pa'y napapirmahan ti clearance ko. Panag-exam gaya man intun bigat. Anya? Tapay, anya tinararamid mo. Nagwayaan ti manong nga aldaw apa nagpapirmam kumay ti clearance. Aging gangamin ita. Saan pa yan nagipawid na tatang iti kwartang aramatek? Diyak pala nakabayar iti accounting. Ay sus, diyak samot maka-exam intun bigat. Ay nako, Jerome aya. Apay nga itala nga ibagam kanya. Insap-sapam kumaa. Ha? Mano ka diti masapul mo? Pautangan ka pailaan. Adapay mat nabati iti inted ni tatang nga kwarta. Nakababayin ka nga. Ang mga numasapol mo. Saan? Nakabayad akmatan. Iso adjakon kasapulan. Diya lang pang allowance ko Ngam, nasgan ang maka-exam kain tun bigat. Iso apuludang pailaan ti kwartak. Agyaman na, Raisa. Amangan no at extra ang kwartam, friend. Pautangan na kumapailaang. Dakpay ngamin nakabayad iti abang ko. Eksakto lang ngamin nga imbayad ko iti tuition ko di impaw dananang. Ay, pasensya ka lang kuman, friend Awan may pautang ko itaken ka. Kasta ka di, friend. Impautang ko ngamin ka ni Jerome dyan na bati ang kwartak. Saan mat lang ngamin na nakabayad iti tuition na. Narigat mat no saan na maka-exam. Kasta ka di. Ay, kasano da ito yan? Sapay nag-strict to di landlady mi. Padasag amang ibaga ka ni tatang inton malam. Barang adapay kwartana Ngam no awan, pasensya ka talaga, friend. Sige man nga rod, friend. Kat agyaman ak unay. Agyaman ako na, Raisa. No saan agapukin ka? Diyak naka-exam. Anya kalakit din aya. Agayan ayat ta. Isu arumbang nga agtinulong ta no agkasapulan ti maysa kadata. Kaano kaya mamasapol mo di kwartam? Saan pa nga ita? Ibagak tulat ta ka di. Adapay mat allowance ko. Agyaman na ka. Ay, aging gaita. Awan pa'y naawat ko apawit ni tatang. Amangan mat no na delay lang ti panagsweldo da. Isu ano maminsan nga awan pagbayad mo. Ibagam ko maadagos. Saan atay ibagam tulang nga ni no last minute. Imbaglangan. Tatanobya kakaskan ka. No awan, diyak ka mo. Mala, mapantakit din ni Jikantin. Intamangan, di ka madanagan. Siyak ti makaamo nga agbayad iti kananta. Ilibre ka, Jerome. Ay, manulaang mata na bulan ti orayan ta. Ag-graduate tayo matan. Wan nga rod, friend. Ay, kumusta gayam ti kayan ayat mo? Makagraduate ka di matlang? Ay, dayta nga rod, friend. Panagkunak saan ang makagraduate itaantawan. Ado nga min dagiti nasken nga ilepas na. Kasta ka di. Ay, anya nga rod. Basta saan lakit di ang mapukpukawan iti namnama. Naimbag kada kayo kini Jerome, tagidan kayo nga gradual. Wen nga rod. Kasi ti apo. Ado man dagiti pagkurkurangan mi. Ngam, pagtintinulungan mi ti amin abanag. Nang ro na iti financial. Dayta nga rod. Ngam bilibakan ka, Raisa. Ar-aramidam ti amin, matulungam lang ni Jerome. Katuan mat friend. Napatag kanyak ni Jerome. Iso nga aramidag amin akabailak amang tulong kankwana.
Nakaragragsak ako na Gaputan nakita tinagan ta adwa, iti list dagiti a graduate. Wen nga rod, oray siyak, nakaragragsak mat. Kamaudyanan na, ag-graduate tamatan. Agyaman ako na No sana ga po iti tulong mo kanyak. Kadag iti amin na sakripisyon. Kaya nang runa iti pinansyal. Sanak siguro makagraduate. Jerome, awan anyaman na dayjay. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Ag tinulong ta. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Ag review tan. Iti kasta, makapag-board exam ta adagos. Patsya kakabailan ta da ito Wena, iso akalpasan ti graduation. Mangsapulak iti panggadak. Tapno adda mausar ko iti panag-review ta. Congratulations, ray sa anak ka, Kasta matengkeng ka, Jerome Parauk. Agyaman kami unay, tata. Agyaman ak tatang, utang ko kan kati amin. No saan aga po kada kayo, sa anak mo da makagraduar. Mawanan yaman na anak ka. Pagrebengak day ta, kasapam. Ay, kapaudyanan na. Naggraduar mo't lang ay, dagiti anak ta, balayan. Ay nahawon nga road abalayan. Nagbiit ti panawon. Ay, abalayan kuna. Tawa mo sa balya papanan na. Ala ni tatang. Ay wun abalayan. Isunto madlaan nga agpaiso ti turong na. Ay, hitway na nakaw. Iso nga itata nakagraduar ka yaon. No makasapol ka ito iti trabaho, ay ka igaadyaw ti agurnaw. Kagkalaysa ka ito na. Ay, sana Jerome Baraw, ha? Ay, una tata. Di nakawagan iti tata. Tatang ko na Ha? Una, tatang. Una yan ti kasto Oh, apay. Simbro man ti sakit ni nanang. Nausar ko man ti ururnong apara iti panag-review ka. Kasta ka di? Ay, kasta talaga. Anya nga ron, kat napatpatiglat ta tibiyag ni Auntie Delia Sa bagay matid ni. Saan ka madanagan? Tano bilang takurang ti kwartam to. Ada siguro may pautang kung tumanangan ka. Adamat na ornong ko asweldok. Jakbat naggasgastos. Ken may sa. Adamat ni tatang nga mabalin niya sitgan. Nakababain matunayan ken ka. Anya ko mati nakababain. Pagsayaatan tamat dagito Basta ibagan to kanyak no kurang ti kwartam. Ag tinulong ta. Oh, kumusta matan ti panagtrabaho, friend? Ayos lang, friend. Ayos mo ti pasweldo dahi pagtrabaho. Nasayat ano kasta? Tapno makaurnong ka iti usaram iti panag-review tayo. Wen nga rod, Kat, kumusta kayo matan kini Jerome? Ayos lang tamat. Agtrab-trabaho matlaang ni Jerome. Tapno adamat mausar na nga-review. Nasayaat no kasta. Ayun gayam. May bagaklaan nga. Ngam di na ko magurguraan. Ha? Anya day ta? Naku na nga min ni Jordan kanyak idi na minsan. Nakita na kano ni Jerome. Adda kadwa na asabali a babae ijay bar ijay ili. Ha? Amangan kit dimat no sa bali. Amangan no sana ni Jerome tinakita na. Sapay la ko mata kasta, friend. Ngam ko namat ni Jordan nga isong. Tapinansin na pa'y kano ni Jerome. Anya? Awan nga min tinaybagbagan ni Jerome kanya kakasta. Salud-sudak tuman. Apa anak ka? Itay pa adi ka makaid na. Higamot ti silpon mau. Apa ada parikot mau? Awan matatang. Jack lang amin maawagan ti cellphone ni Jerome. Iti rabi ipay laang. Madandan aganak matan. Ay, mangan mit no da pakakumikuman na.
Sapay la kumatakas ta tatang. Madanagan lang amin. Italaang pasamak ti kastoy. Di naman la imbaga no sa dino ti ayan na. Uno, anya dita. No di mo makuntak, haginggat agmalam. Ti kasayatan nga ramidam. Ingkay di balay da itong bigat. Tapno amaw. Amangano dalay jay. Uno, masakit nga ta. Jak amo tatang. Mapanak ka talaga inton bigat no jak pay la makontak. Naimbag na oras yo, auntie. Nay, kastamot kan kabalasan ko. Naimbag man, tanakapasyar ka dito. Wen, auntie. Imayak, tadyak namin makontak ni Jerome. Ada ka di dito eh? Ay iko ha. Kinapot nuna, kapampanaw na laeng. Sayang tadi mo nadanong. Anya? Urayom aging kainton malam. Ay, saan, auntie? Adamat lang amin trabaho kita. Nag-half day aklaan. Gapot na imayak dito eh. Kasta ka de. Ay katala ibagaktukan ko na nga imay ka. Awan ka di cellphone na, auntie? Ay ko at damat nakita nga igam na idirabi balasan ko. Kasta ka di. Alang arod, auntie. Pakibagan tulatan ken ko na nga imayak. Imbes ang mapanak ag trabaho ngam saan, naawan anak itimod. Iso nga imayak lang dito'y balayo. Amok nga mina day off mo ita. Kumusta ginapanam ijay ayan da Jerome? Nadanon mo ka di? Saan nga rod? Ay, jak amo na niya ti mapaspasamak iti day dya lalaki. Awan man lat parik na na. Ay, una yan ni Jerome. Kala at magtanday tangar aramidan na. Awan nga rod. Ay no, makapa-overthink mat. Sa anak kit din na makakonsentrate iti trabaho. Ay na, amangan kit dimot no da sa bali apakakumkumikuman na. No bilang man takas ta. Ipakaamo na kumamot kanyak Tapno sa anak nga agpampanunot iti anya laditan. Di kasayaatan nga aramidam. Ni Oscar di saludsudam. Iso tinasingat agayem na. Sigurado nga amo na ti mapaspasamak ni Jerome. Wan nga agpaiso niya. Wan friend, mapankakan kwa na. Oh, Raisa, sikamat ka yan? Wan, siyak nga rod, Oscar. Kaslada na patag na ipagama. Kumusta ka matan? Italang manan nga kita ta. Kasla, busy ka na iti trabaho ma. Awon nga ron. Kanayon nakngawan iti balay. Tungkal aldaw ti Domingo ti kadak dito eh. Kas ita, ibagman ta nakapasyar ka. Wan, mayak ta sa ludsudan ka kumama ipapan ka ni Jerome. Ha? Jerome ko na. Kunak man nung nag-break kayon. Ha? Nag-break ko na? Saan mo ta? Anya? Iso nga minti na ibaga na kanyak. Di na uli anapan kami ili. Sana pud na dayta. Kinapud na. Iso nga rod nga imayak ita dito ayan mo. Tamok nga minanasingad kayo. Amom na niya ti mapaspasamak kan ko na. Mano nga minan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Ajak amo, no imblock nak nga tawon no anya. Anya? Kaya't nasaman, inulbudan nak ni Jerome. Una yan. Gapulangit iti dadya babae. Naiturad nak nga inulbudan. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka iti baga ka. Yan iso tipod na. Malaksit kan ka. Ada sa bali a babae iti biyag na. Ada sugar mami ni Jerome. Pangasim, Oscar. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnana danday jay a babae. Sana ka pumanaw aging gasan mo nga ibaga. Panag ko na. Nasaysayad langan. No si ka mismo ti dumistansya. Saan kang agaramid iti wagas tapno maurnos ti amin. Ngamin, amok nga idi pa lahang. Kat addan limad nga raramidin na. Anya? Jay babae. Iso takin ko iti bar. Kan saan lang nga radya ti negosyo na. Ado may sa business woman tinang isukatan na ka.
Anya, Dahil taro ti jak mawatan kan kuana. Nalabit, agapoy ti kwarta. unay matanti kastoy nga inaramid ni Jerome kanyak. Iti kinabayag mi nga gayan ayat. Jak pulos ni namnama nga aramidan na ti kastoy. Mangan met no sana po no tinamwa manakaw. Imposible tataang talagkat ni Oscar. Saan amang ibagad ay jay iti saan apod no? Ay, kahit kasarita man ni Jerome. Noon niya ti bagana. Ngam no bilang man tapod daw. Ay, pangasim ah. Di kag pangadwa makiwin naswas kan kuana. Awan tinasayata masakbayam kan kuana. Naya na pa nagpampanunod ti lalaki dayta. Ay, no siya klamay sa awam mo ti sa pulan na ka. Napintas ka may. Nasingpet ka may. Ay, loko na jay adjiraw. Dayta tijak maawatan tatang. Noan niya tinagkurangakan ko ana. Indam atawan ti ayan ayat mi. Ado na panubok tinaglamasan mi. Impay kumat amin. Ngam apay anaramid na timang loko kanyak tatang. Apay. Nalabit, agapoy ti kwarta ah. Apay ngay may kabaylang dito'y balay. Naku na kami ni nanang, ngay may kaiji balay din na minsan nga daw. Iso nga imayak. Amukon ti amin. Ita, anya ti ibagam. Ha? Anya ti ibagam kunak! Baka wananak. Nagawan matan amain mo. Nagpuskol ti rupa man ang arami di ti kastoy kanyag. Unay ka matan, Jerome. Anya tinakita mi ti Dayjay a babae nga awan kanyag. Gapo ka di iti kwarta. Jerome! Saan matakas na? Napilitan aklang mangindinakan ko na. Ngamin ka masikog. Awanan kay tibain. Inaramid ko amin nakabalak. Impay ko mat amin ngayat ko kan ka. Panangisakit kan pamatag. Impay ko. Ngam sinayang mulaan. Gapoy ti babay anabiit mulaan nga nama mo. Ita, masiguradom ka di asik ka di amati sikog na. Iti kinaado ti babay. Apay nga isupay lang. Apay! Kunakon kat. Pudno tinaibaga ni Jordan kanya. Una yung tigas to'y, friend. Ay, Jack, amo na niya ti panunutak kita. Ada ka din closure yun. Awan pa'y, friend. Ti maudi pa nagsarita mi. Ti pa nakiwin naswas kun ken kuana. Jack, lakit di kayat nga urnusan mi pa'y ti amin. Jack, lakit di kayat nga urnusan mi pa'y ti amin. Iti naramid na kanya kakastoy. Ay rumbang laang, friend. Saan mo a-deserve ti lalaki ang kaskan kwa na? Pasensya kan iti pa nagsasaog. Ngam nagmaagmatan ni Jerome. Anya nga rod na iso ti pakaragsakan na. Di naman la pinanunod ti inam atawan nga ayan ayat mi. Anya nga rod. Adayo abakbak ng piman day jaya babae. Anya lang at taunay tinagkurangakan ko na tapno aramida na ti kastoy kanya. Panagkunak awan tinagkurangan, friend. Ni Jerome ti adda nagkurangan na. Ngamin, di nakaimpatag kas iti panangipatag mo ken kwa na. Sa anak-anak isinarakan ka. Tapno urnusan tati amin, Jerome. Ngam Reza, nakasarita ko ni Rose. Asaan ko nga ayatan? No daman obligasyon ko. Kat tilang agbaling nga anak mi. Anya. Isa pangasim ko ma. Urnusan tati amin kadata. Ikarik asaanan na maulit iti kaanuman. Natipanag ko nam. Katkas karinala ang ti mamakawan kan mga klon iti inaramid mo. Nagbidot ka. Total.
Nagayat ang matday ta nga inaramid mo. Iso atak daram. No saan mo nga ay ayatan day ta aros. Sursurwang para iti agbalin nga anak yo. Saan ka ko mga agbalin aman aging bubukod? Raisa, Kabaalan kaalipatan. Kabaalak alipatan ti amin. Nangrunakan ka. Ipamaisamon ti oras mo. Kan atensyon mo iti babae anang isukat ang kanyak. Kat sapay la ko mataag na na yun ti ragsakyo. Lipatan nak. Talipatan kamatan. Miss F, nagsakit nga aklunan, at iinam atawan nga ayan-ayat mi, kat namin pinsan anaputad, gapulaang iti babae, anabiit na laang anaamam mo. Manumot atawan tinaglabas, sakbayak anaka-move on. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y lugar mi, kat agingga ita, balasang akpay laang. Kasla mabuteng akmeten amakiin na yan ayat manen. Kasla nadidigraak nga minen, kat numabalin jakon kayat amaulit manen ti pan nakapasakit ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kat nangiyornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Raisa. Agyamanak pagayam Raisa, iti daytoy apakasaritaam. Nagrigat man nga aklonen ngam anyangay nga rod, nalabit asaan nga isutigasat mo, di ka ko maagbuteng nga agayat manen. Patsek adumteng tulat ta ti lalaki akagasat mo. Alakastan pagayam Raisa, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak nga aldaw, kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Adeline, manipud probinsya ti Benguet. Adabasit a negosyo kas maysa kadagiti agdadait, wenno makuna at tailoring. Nagsina kami iti asawak gaputadyak na anusan ti kinamamartek na. Awan anak mi, iso anangampon kami iti anak matlaeng ti kapsat ko. Banag asaan mi nga inlimod iti ubing. Rugyak man ti agsalaysay idi ataki na live-in ko. Iso ni James, tubo ti La Union. Naamamok daytoy babaan iti Facebook. Dandani makatawan met anagaram sakbay asinong batak. Sina matlaeng iti asawa ken adaan 5 nga anak. Sublian taman nga rod ti tawen 2018. Kastoy man dagiti pasama. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Hey, gusto pala rita. Kumay kang tamangan. Nakaluto ako. Wala kay. Mabiit langan daytoy. Malmalpasan. Kan, makauray ta kita, patpado. Lumamiis ang tiindasar ko, pangaldawan ta. Wan, kitaam o, nalpasan. Di Janin, saan ka di nga umay mangaldaw dito eh? Ay, jakman amoy ti dayjay nga ubing. Mangan siguron ije pagadalan da. Awan mo't imbaga nang umay mangaldaw dito eh. Nalangarot, umay kang arutin bakit, tani. Mabisi na kon. Sapay nagimas dyan lutok at pangaldawan ta. Anya ayatiin lutom lakay. Biniktikan, analaukan, itiutag. Oh. Aduman nga roden timakan ko no kasta lakay. Ay, uwen na. Parehas na bakit?
Sino ti kinasaritam iti cellphone? Ay, ni Carol ang kapsat ko. Apay ka na. Intaray da kanon nila kay na iti ospital iti rabi. Kat aging gaita. Awan pa'y kano ti doktor anang asikaso kan kwa na. Agtir-tiritir kanon gapo iti sakit ti tiyan na. Ket, mapan ka kadi. Wen kaasimat di kapsat ko. Amangan no di na amo aramidan na. Gapo iti nalaos a panagdandanag na. Umayak mat nga rod. Agmotor tan, ama pa na di ospital. Saanin lakay. Agbati kan dito Aglugan akon iti jeep. Sana bale taas si daglaang mat iti ospital. Ala, di batek latan ti motor. Ngam kuyugon ka. Sumurot akma di ospital. Ala, si kati makaam mo. Ala, agrubat tangarudan lakay. Apay no agawit ka pay lang bakit. Napuyatan kan. Siya kung ti manguray ka ni Carol ito Ay, wun nga ron. Anyat orasan aya. Pasado alas 5 ni Tiagsapa. Ay, aldaw ka ayaman. Ang mabit na ang tawagak ni Carol. Damagag no sa dino ti ayanan. Iti kasta makaawit tamutan. Ala rod. Dito ka pay lang. Tainak man makaala iti kapita. Ay, sige lang kaya. Ay, imbaglangan na nakatulog matlaang ni bayaw ko. Ay, kaasimat. Anya nga ta ti sakit na. Apay akas na unay ti sakit ti tiyan amarikrik na na. Ada ka din na sakit bayaw. Nagawid labit bayaw. Napanangala iti pagsukatam. Pasubli siguro na ijay. Doktor! Nurse! Doktor! Bayaw! Bayaw, Arnold! Bayaw! Awanan di asawak man ang Adele. Pinanawan na kami ni Arnold. Kasano kami paitan ka dagiti umbing. Patib karam ti pakinagam mo ading ko. Talaga kas tatibiyag. Nasakit. Ngamrumbang nga aklunan tayo. Naaging galangan dito itibiyag ni Arnold. Pagkat maong tirik ng ading ko. Naskan asikaswang tipan nakayawid tibang kay ti asawa. Manang Adele. Maawatak ti maritrik nam. Ngam di ka agbalin analupoy. Naskan nga agbalin ka anatibay. Panunutong dagiti anak mo, adik ko. Adan sa awag mo. Hello, anak. Anya, sana puno na ita. O apay, anyit ka pasawag. Di ka tuga nga ka babae. Natay ka no matan. Anya. Kaasimat ni Carol, bakit? Naku namon lakay. Saan pa ila na itapon ti asawa na? Ngam na tayo matikatugangan na. Unay matlaki din agasgasat na kita nga gina. Ay, wan nga rod lakay. Agsak-sakit matkit dininanang da. Pag-aamuta yun, akas di titurong na. Iso na lang ang tanagsarunudang lakit din anatan. Wan nga ron. Talaga di tayo mo. Naginggat ka ano tibiyag tayo dito yung rabaw ti daga. Isasi ka. Alwadam, nagitikang kanin bakit? Nang runa, kat ada historyo, ada diabetic. Apay ngay asyak man ang tinapanan ti saritaan ta. Una, tadi mo mat-an-an na danti bagin. Kanayon ka ngagpuyat. Iso kanayon mo't amarik na, ti pan nakaulaw mo. Ang nungay mapan kagpa-check up. Tapno maamuan, no anya day ta-arik-rik na. High blood anemic kak nga rod. Iso akas jay. Wen, ngam na saysayat mo't lang magpa-check up ka. Iti kasta, ikanda ka iti umno nga agas. Wento ka di lakay. Awan pa'y oras ko ita. Ado ti maaramid iti pwesto. Kanong tupay ngay? Ito naladawan ti amin.
Ay, kamaudyanan na. Nalpas ko matlaangan tiripreperek a pantalon. Apay nga kasla maulawak magtala. Ito gaw kumampay. Ay, naglungkon. Bigla-bigla day niya. Ay, masapol kon samot nga agpayson ti mapanagpacheck up. Kanayon matan ti pan nakaulaw ko. Agpakuyog aktuman iti anak ko. Iti kasta, maamuak no anya da ito yan, amarikrek na. Auntie, Apay nga da ka dito rabiin. mabisbisila ka rod, auntie. Awan masida iji balay. Isungay malatiwa. Mga no dapay nabati asidayo. Apay, di da ka imbat yan. Saan nga rod, auntie? Ingkagkalong kita no dapay nabati. Nagluto mo't ni uncle mo James itay. Ngam no awan, agkita kalatan di ta ref ti lutom. Sige, auntie. Awan ngayon mailuto iji balay. Ala, ingkalatan ijay kusina. Ingkakitaan no da mailuto. Bakit? Agawit ang pa iji laon yun. Ada ka no ipaaramid ni manang ko. Isupay, apakitaggidak. Ay katun alakay. Awan parikot iti dayta. Hustumat, tapno adda itid mo kadagiti anak mo no dumawat dakan ka. Nang runa ita tapa nag-ieskwela manan. Adamot jay nadamang taditi kasapulan ta. Anya iti serbi na nga day jabrot. No di na masuportaran dagiti ubing. Ay kat sa balilat tamot ano adda agapukan ka. Obligasyon mo mat dayta kas amada nakay. Buwan matid ya. Agan anad ka dito ya. Di mo baybayan ti bagim. Kita dagiti kang kanam. Di kagpuy-puyat. No adda di mo kabaalan alagpasan. Ited mo kadagiti tauha medya siya. Wen ka di lakay. Awan rumbang apagdanagam kunak manan. Si kakit di ati agan anad. Nang runa iti panagmanehom iti motor. Agawit ka manan iti laon yun. Sigurado amin alam tumanan ti panag-inom nyo iti arak ityan. Ugali na Agas ti bambanog ako nada. Ken pampay mas ititurog. Apay, nagawid gayam ni James Adele. Wana nang, adda ka no ipapaaramid ni Manang na, iso ang nagawid pala iti laon yun. Ay, kasta aya. Kunak no adda dito'y dagos mo. Dikit agmay-may sa kagayam ditaw. No kasya ay amapan mo't ag-eskwela ni Janain. Wana, ngam okay lang. Ngamin sa anak mo't amatatao dito'y. Ijay pwesto ti ad-ad na nga ayan ko. Nang runa no aldaw ti Sabado kan Domingo. Ado ti agpadait no kwa. Ay, wana. Anong sanyo pailaang ti agyan dito'y, aging gaamadanon manan ti check up yun, nanang. Ay, makaaw-awi dak nga ruda na nakaw. Masikuranak mo't nga tugtugaw latan dito'y. Saan amawat-wat dagiti tultulang kaw? Saan pa'y amabaling nga agawid kayo, nanang? Nasken apalpasin nyo pa iti follow-up check up yun. Sakbay ti panagawid nyo. No kayat yun, umay kayo ijay pwesto. Ay, sige, sumuro taklaangan ijay pwestaw. Agawid akto dito inton malmalam. Da kayo ti makaamo nanang. Ala, mapantayo nga rudan. Ay na, aslam ulawak manan mabit lang nanang. Ito gaw kuman pa'y bit. Day, apay, agan ano ka nakaw. Ay, masansan mat nga rudan ti panagulaw ko nanang. Gan ag sakit-sakit ti tenged ko no kwa. Ay sus kita amangan mat no kapuday ta iti panagpuypuyat mau. Narikat yak sakit ita panawan. Yung kalaangan nagpadoktor. Iti kasta. Sana kumaro da ita marikrik nam.
ti Adel. Ada ka mat, Jerome. Umay ko man alaan ti padayad ko a pantalon ko. Ayun. Napananan ngay day, Chay. Awan mo't dito yun. Mabit lang, tabiro ka ka. Uncle James ngay. Sa dino ti ayan na. Awan, nagawid iti la unyon. At akano trabaho na. Ay, kano agsubli ngay? Jakman ang mo. Agsublin to siguro malpas di ko na ng aramidan da. At iti pantalon mo, kita man no sakto mo laang kan ka. Ay, sige nga, tayo padas konti. Uy, quality Mayat ante. Eksakto ti fitting na. Siyempre siyak ay. Ayos Magustwak launay. Ay, manungay gaya man te. Malabay amon kaanakan. Ay, ilibrem? Un. Ay, wow. Thank you, ante Hala, kasano ngay day ta mama? Sigun iti doktor, malaksi da diabetic ka. Natamaan pa yung tikit nim. Kan high blood ka pa Huwag nga rod Ngam anya nga tano agpa second opinion tanak ko. Agpa-check apak iti sa bali doktor. Ang mama? Sa anak amap nag iti imbaga day a doktor. Kasla saan mat asigurado iti bagbagana. Anya pa lang pamanagnag ti kayat yung ay mama. Makita mat dagiti results ti examination yo. Kompleto day ta. At ada magastusan kayo no agpa-check up kayo manan iti sabali doktor. Isupay nga igatang yo iti agas yo. Nagado a reseta ti agas. No natangkan mat ngamin ti ulo yo. No sinapsapa yo kumati nagpa-check up. Naagapan adagos ti sakit yo. Ado ti bawal ka na niyo. Tungpalan niyo ti ibaga ti doktor. Iti kasta, saan ako maro ti sakit yo? Ne, apayan manang Adel. Lukmag mo day tawan no manas. Jakman ang muading ko. Manas nga Kaslakim mapsot prekit din ti panagkita. Jak makabigbig iti adayo. Ay, kat agpa-check up ka Nagpa-check up akon. Diabetic, high blood, kaskadak kidney failure kano ti sakit ko. Ay, sus. Daytang ti bagbagakken ka idi paylaang manang. Isumad lagayam amasansan ti panakaulaw ko. Malaksid nangato ti darak. Nangato pa'y ti blood sugar ko. Kat ano sam aliklikan dagiti saan arumbang akanam. Iti kasta, saan ako maro ti marikrik nam? Jakmat nga rod maiwasan no ko Nang runa no makakita kadagiti agkakaimas amakan. Kasla kayat ko akanin amin. Wan, ngam kontrolam Kanoan niya timbawal ti doktor, saan mon akanan? Agtumar ka iti umno nga agas. Surutem ti panagtumar mo tapno agimbag ka manang. Hello, nakaawag ka mat, James. Wen bakit? Di mo mat ngamin songsong batan dagiti chat kan text ko ken ka. Manung aldawan nga umawawag Agam italasong batam ti awag ko. James. Apay nga akas deti na udi at chat mo kanyak bakit? Apay, ada madi nga inaramid ko? Pasensya kan. Ngam nasaysaya at sa agsinatan. Anya? Be, apayan? Agan ano kan bakit? Apay, adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ibagam tatno mo. Awan, basta waswasan tan ti relasyon tan. Saan? Umayak itamat lang di tadagos mo. Agsarita ta. Awanak iti dagos ko, James. Nakabakasyonak ita dito'y lugar mi. No kayat mo, mapan mo alaan dagiti kagawaam iti dagos ko. Ipasabat ko kinni janin titulbak. Anya, ngem Adel. Apay akastat kalakanakan kati mangisina kanyak. Iti anya aga po. Adda sakit ko. Kadyak kayat ti agbalin apabigat to kan kainton agapsutak. Iso apang nga asim tadikan agpakpakita kanya. Ngem, di mat nagkinarita. Nga agbinulik ta iti rigat kan namay. Wan, ngam karila ang daytay tinagbautan ta. Ngamin, saan tamat apudpud no nga agasawa. Nataer ka.
Iso nga amok anala kakalaang ang makasapol iti babae apang ibaw ingam iti ayat mo. Saan? Amumat nga ay ayatan ka. Di mo kumamat aramidin kanyak ti kastoy. Pangasim. Sana bale, taggayim talatamot iti social media. Saan ka nga i-block iti Facebook wenno Messenger? Tay sumat nga ro tinagam-amwan ta. Sorry talaga. Pasensya kan. Ngampot den tan ti relasyon ta. Mama, apay no ipandakalangan ni di ospital. Madanagan ako ni ti kasta sa Adam. Awan ron ba nga pagdanaga man ako? Okay, aklang. Kabaulak pa man. Wen kabailam ko nam. Napigsa ti panunot mo. Ngam panagkunagkat saanan akabailan ti bagim. Sigamat lang ti marigatan no kasta, mama. Ay, iyawat mo man ket iti agas ko. Patyak apo mi piamot lang daytoy apaman ang makatumarak iti agas. Oh, atoy ti danom. Ay, agyaman na kanak ko. Awagak ni Auntie Carol. Tano saan pa ilang apumipya ti marikrik nayo. Ipanda kayo ni hospital. Saanin ko nakmat. Sige, tama pa anak pa iti silat ko. Iturog ko lang daytoy. Mama! Mama! Lola! Tulong! Ni Mama! Natumba! Lola! Anya agay ti kunat ti doktor kaanakan. Kumusta ni Manang Adeline? Adda kadimot laang nagbaliwan na? Ay, kaasi ti Apo. Adda kanumat improvement na, Auntie. Barang no makariingan iti unag ti 24 oras. Mala, di ka agdanag. Amok alumablaban ni Manang. Patsyag nga agriing matlaang. Mamati asaan abaybay Auntie Apo. Auntie, tinasayaat. Agawid ka pailaang wan. Iti kasta, makainana ka. Siyak pailaang timang bantay ka ni Manang. Sige, Auntie. Sublatan nagtumat lang itong rabi. Iti kasta, masikasok mat ni Nanang. Amangan numaliwayan na dagiti agas na, kat anya pa'y ti mapasamak kan kwa na. No, kasta. Duang aldaw nga awan puot ko. Wan Manang, epekto kanutipan na kay tupa iti ulom iti simento iti natumba ka. Ngimato nga iti blood pressure mo, isuan na ulaw ka. Ni Janine. Sa dino dayan na. Pinaawid ko pailaan. Iti kasta, makainanamat. Sublatan naktumanan inton rabi. Ni Nanang. Sa dino dayan na. Pinanawa kita'y agsapay jay dagusyo. Kasta unay ada nagnakan ka. Saan ang makaidna? Di kaya't nakatumay ditoy. Isuna lang, tasaan mo mabalin. Mabit lang, adawag ko Manang. Song batak lang ang biit. Hello, Janine? Auntie Carol, ni Lola, marigatan ka nung nga umangas. Anya ti aramidag, Auntie. Mabit lang, awagak ni Manong mo at Jerome. Takayo ka dito anak ti pasyente, ma'am. Dok, kumusta ni Nanang? Ladingit, hanggang talaga siguro ng aging kalangan ni Jetty Biag na. Kanya? Dinaramid niya amin nakabalan mi tapno may spal mi ti pasyente. Ngam talaga di nang kabalan pa eh. Ma'am, makipagladingit kami. Ala, bagkata mo ni Antim, tay patugaw mo iti wheelchair, Jerome. Un, mami. Anya, komportable ka di iti wheelchair mo, Manang? Uwan, agyamanak. Nasakit lati sakak. Kasla kayat na anak ang ato.
Kabailam ka di nga ibturan ti ut-ut na. Kapilitan Kaya't kumatamakita ni Nanang. Sakbay may tapon. Manang, At mapantayon. idoron mo ti wheelchair ni Auntie Jerome. Uwan, Mami. Unay madlakit din nagasgasan mo, Nanang. Di nagmadlakit din na uray arim mo aray ti ospital. Sakbay ti ipapanaw mo. Makipag-rate na iti ipupusan ni Nana. Adeline. James. Uwan. Nakita ti post na nakatekton ka. Iso may mayak. Kumusta kan? Dakkel ti kimutong ama. Uwan nga ron. Talaga siguro akas to'y tigasot ko. Siga, kumusta ka matan? Agyang manak, iti umay mo. Awan na nyaman na. Okay lang, mat. Manipot si ninahandak. Diya ko nagarampay iti sa bali. James. Aking kaita. Siga pa'y lati pitpitik to'y pusok. Ket numan nugot ka. Kaya't ko nga ituloy ti ayan-ayat ta. Si sasagana ak ama kaywan kan ka, Adela. Iti agdama ket lumablaban akpaylaang iti sakit ko a diabetes ken kidney disease. Kaasi ti Diyos, medyo okay matan ti kasasaad ko ita. Saan akas iti sigod a nakaidda aklaeng gaputa na sakit ti intero a bagbagik. Ti may sapay a pagyamyamanak adda dagiti kakaanakak, adda ti ipag ko, adda ti kabsat ko, ti anak ko ken kang runaan iti amin adda ni James a mangay aywan kanyak. Pagsisinnublatan dakpiman nga ay aywanan. Jak amuno kaano asublyan ti Diyos tin pabulod na abiyag kanyak, ngam ikarkararag ko asapay kuma, taikan nakpay iti naunday a panawen, tapno makadennak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Amok anasaya at kaatao, isu nga adumat nga rod ti mayat at tumulong ken ka. No may papan ka dagiti napukaw akamang ti pamilyam, nang runa unay ti inam, talaga siguro nga aging galaangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Nalabit nga adda napinpintas agasat nga agururay kada kayo a pinanawan na. Awan mo't dakas na nga agsinnublan kayo ka ni James, no lakit di tapudno nga ay ayatan na ka. Itultuloy mo latta ti kumararag iti Diyos, patsyek adi nakabaybayan. Ad-adda kumaapatib kerempay ti pamatim kinkwana, ngamin awan imposible iti Diyos. Italak mo amin kinkwana para iti pannakaagas mo. Alakastan pagayam, Adeline, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.